Ibagaman tapakon na mo, pasuklatan na. Diyan. Primero kumi. Come. Vamos a ver. Ate, bunutot ka rin. Sudah na. Ang pinagawa sa signal center. Napindot ko, apo. Pasensya kayo na, apo, ta. Ajay gayam paglalay ba? Dato ayam di nakasarang kanya kisumuti na pindot kon kan dagiti simbra tatay iso nga nawan nak apo iso nga agload loading mo ton. Naawan kakabsat iso nga agsubli na kapot agbunaw takkan datoy iso nga kabusligan. Pasensya kayo na po ta nagawan na kiti tangatang ta napindot ko datoy paglalaybak. Nagload-loading mo to iso nga awanan. Iso nga nagsubli na kapot siyempre isala tayo kakapsat ko nakno. Hello to manang Angelina Cortez, Marjorie, Ezra. Nagawan signal bossing, adap the signal ko po sa bali dati na napindot ko. Baliwan nyo. Wala siya sa sis kunak no siya ti awan signal na kita headset ko kitag met kunak ket adamit. Nagawan na kita nga po tamok datoy paglalaybak ni sudaji pagre-reply ko ayi mo sa bali nga cellphone ko kayam ti paglaybak ko yay addan manang lina. Siyempre po subli nagtaji pa ng bulak datoy. Kada kayo amin na po, happy watching kada kayo amin nga wanti labas. Hello to Ruby Galapon, Lina Cortez, Nestor Ortega Gumarang, ni Mami May, Ken ni Marjorie Leste. Apa nagawan napindot ko apo dato cellphone nga paglalay back ko. Niya wamutan ko aglili ka umutan. Tagayam datoy nakasarang kanya kiso nagpindutak datoy agipin nak kuma. Ruby Galapon wen kapsat. So nga nagsubli na kaputa, siyempre mabayin na kadagiti nagbuybuya. Ibunutan tayo na po datoy. Yung oras tayo na alas 8:35 iti dito yung Santa Cruz, Tenerife, Spain. Iti Rabi kapsat. Alas 8 mo. Alas 8:35 kapsat. Babi Galapon kapsat ka na na. Kung maribuso man dataon sis Esther Ortega Gumarang kung manang maturog kay manang baka sa balit impindot ni Bessie baka jay igat Bessie naligip na ka. Agawan signal sir. Ayan mabuybuya kayo apo na sa signal na. Thank you very much kada kayo amin na buybuya apo. Apo kayo agarudan ta agi-share ka man na Ezra.
Ag-share kayo sa tapno umaduda ta bunutan tayo. Bunutan ka po o anayak lang ang mga 30 minutes na to. Ta tuloy-tuloy. Ayan, dati apulat dati isang sagot ko ta. Hello, share down sir, kung nada pa, happy watching kada kayo amin na po. Hello, happy watching. Ni da kayo amin na po buya, kada kayo amin, happy watching. Agam ka matakapo iti WH isong para isong paspasinsyaan nyo na po. Gamitin ba yato? Thank you very much kadagiti amin na pong 7 million in the house nga marima na pong bubuya. Aday api paksis nangig na ya. Apay apaksis lina mangagnayang. Agang sagyak na. Ay agang sag. Hello to Chenny Lover na wala ka sandali host. Iba ang napindot ko Chenny Lover. Kaya sorry na lang sa mga nanonood kanina. Bumalik ako para sa raffle. Balik ka naman. 10 million in the house. Napigsa. Mananamoy. Share. Dan. Thumbs up ulit house. Thumbs up ulit. Nawala. Kaya bumalik ako para sa raffle, mga kaibigan. Kung sino yung darating dito, magdagdag na lang ako. 9 million in the house. Thank you very much. Follow the Kitar FB host. Thank you, Chenny Lover. Ayan, balik mga kaibigan. Balik para sa pag-raffle natin. Hello to Ana Derek, thumbs up ulit. Elena Cortez, Nessa Ortega. Thank you also to Chenny Lover. To Ruby Pigalapo, happy watching ka na kayo aming kakapsat. Bali, abla ko itong ano. Ayan si Chenny Lover, nagbaba ulit ng bahay niya. Thumbs up kay host. Thumbs up sir. Ito na ni Apo Adelina Portuguese. Bumalik ng agsubli ng Apo ta rapo lang dato eh. Ayuray ko lang ang gana iti mga 15 minutos na. Sanak to ag bola.
Hello to Marjorie Mabun. Thank you very much. Ni Adelina, ni Chenny Lover. Hello, Chenny Lover. Dito matuto ka ng Ilocano dito, Chenny Lover. Sheridan, thumbs up na Marjorie Leste. Happy watching to Dian Castillo. Thumbs up manin. Thumbs up manin kung na nakakapsat ni Frederick. Thank you very much kada kayo amin. Yaman oh. AMC Vlog, Cherry Lover. Dito ko lang ako. Okay. Display. Boya ka. Okay, thank you Dian Castillo. Hello, apay niya kwentyan mo ayaban na ka-CR kano. Hello, other suyat. Abi mabaling kasjay ang pukaw dito eh. Ayan kakapsat. 11 million in the house. Ruby Pigalapon. Nya? Ali ka no siya. O ito yung mga kasali sa raffle. Si Risa Sebastian, si Ana Derek 2005, Erlinda Pueblas, Hamad Alaibani, Angelina Cortez, siya ang sponsor natin, Lynn Domingo, Qwerty, Melanie Oganisa, IMC Vlog, Marjorie Leste Mabun, Kabusligan, Adelina Portuguese, pakitams up kay host, Arceli Lizardo, Ezra Ortega Gumarang, Chenny Lover, Ruby Pigalapon, Catherine Cantor, Mami Mai Orita, Maribel Lizardo, Lorna Domingo, Dean Castillan Castillo, and Glenn Molina, and the last Eliani Domingo. Dagiti po iti official entry para iti mabunot nga upat. My country girly bakuyag. Hello, friend girly bakuyag. Diyos ko, pakawan na. Jan. Dali ko natin 5 minutos. Thank you. Isala-sala, balong guwapo. Ang problema man ng tati at manong na mga pasublatan tayo PS4 da. Marjorie Leste, thank you very much for watching. Ayan, may bahay na si Kwan dyan. Bunot ka na akasa ko. Agbunot na kanong guri ka ko na ikakikwan na. 13 minutos pa lang. Guri ba hindi lang kumamot na. Thank you sir, may pangalan na kayo. Atat ka nun ni maming mabunot dinagan na. Hello, Lynn Domingo. Babalik si Lynn Domingo. Esther Ortega. Asno, happy watching. Ayan, dagiti po 12 million in the house. Thank you very much for watching. Panagsubliya po, the return of the comeback. Konada. Bakit nawala ka, sir? Sa bali apo tinapindot ko. Kung ano, dati paglalayback na pindot ko, hindi ko agkaskas jemutan, nalipata, gayam nga dato apo, may isang cellphone ko, iti agbalin nga monitor ko. So nga, pasensya kayo. Asimrat pa ni DJ Kevin Jake. Ipin ko kumadatay in down ni DJ Kevin Jake nga balay na. Sa bali mo ito na po tinaypindot ko. Na-dup mo dati cellphone nga paglalay bako ni nga nagkwa. CR muna sandali. Ayan, habang hinihintay natin si Chenny Lover, nagpunta sa CR. Ayan. 12 million in the house. Sino kaya ang mananalo sa gabing ito? 13 million. Mag-CR muna kayo. Nasunod 20 ata bunutin sir 11 kami met nga buy-buya ako no. Hello to Ane. Supay, awanin na baka nakaturog dan. May kanggasat. Bilang man. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ay, kantay ti reglamento na. Tano, ada, agigida ti ulag, nga abuy-buya, no awan dati nag-present lang, tapi manawan, kaya nasawon, no handag subli, no mabunti ragan na, awan iti abakan na, no awan da ita utata, nga nakapresent tata, ang kung ang mga bak mangbunot tayo sa bali apo nga kuana. Nya. No sino gidi presente tata, isu lang iti mapagasatang nga mga bakta nagsublida ka mabunot tag present. No mabunot tinagan nyo, automatic kuna yung present ta no makita. Nuhan nga present haan nga magabakta mabunot ko ya gusto. Ta no nag-present lang tatay sa pimanawan kay suna nga 15 kayo tapos 23 at bunutak na awan isuna ka agura kay paibasita po ta mga 3 minutes ta aga pasublian tayo pa idan og sublida. Nuhan nga present han nga mga bakta maburot kuya won tano unfair makata kayo apo nga present tata Dalagan nila sa ada ang present tata po nuhang nga mga nauwan iso na mga mabunot kaya nasa unang nga mga bak nagigi adat ti tata mabunot bagay yo apo ti 50 pesos preload pang module ng Jubing di Pilipinas diyaman na kiniman ang Angelina Cortez. Okay, kuskas di nga talaga kaya amukton ti technique na ito no agpabunot nak iti special gift para iti karayong magbuy-buya po iti panakaalak iti panakamone na yehe at dagasat kungatan kanayan mga kasi di pampamaya kami 15 kayo lang 23 dato kaya nasa 8 ti awan. Yan. Wala kayo Mrs. Bupay lang ng Chenny Lover 23 dapat alang present da. When sir dapat lang present da. Hello, swerte. Upat apo iti mga bak. Thank you manang Angelina Cortez. Upat apo iti mga bak. Swerte la. Nga talaga. Chenny Lover bumalik na. Okay. 2 minutes na lang para hintayin natin kung may babalik. Wala si Maribel, wala si si Cathy, si AMC Vlog, talo kang bunutom. Wala si Glenn, wala si sino pa itawan? Si Lin, dan samot. Ni Eliani Domingo, awan. Ayan. Sadya bangil sa Elia. Di ba nalpasan? Diyan ka mo. Ayan. Namagang ni Matthew kung nalparo ko. Marjorie, napas live ni DJ Arnella. Okay. Jenny Lover, ready. O yan. Kulog. Maikapat ati Mai. Welcome kapsad. Bigalapon ko nun nila. Apo nagswerten si kayo katalo plus ni Mami Mai. Oo, na. Balit. Talaga swerte yun mabunot kayo. Welcome kapsad. Bigalapon. Dapat nabatbati apong 2 minuto. Sabay nga bunuton tayo. Uyuray talaga di pimanaw. Nawawad na ka. Inya raw. 15. Dagi 15 nga naka-online. Sang-sanga pulo ti thumbs up ni Sos. I-thumbs up piyo kakapsat. Nagpinas na ito goyang wik-wik ko. Hello Chenny Lover. Ang saya-saya Chenny. Yung ba nga manang lina at nakman ti Facebook na ganto ko o bigalapon. Ayan. Damanin besi yun. Nakasara kay man ti besi yun. Don't forget to thumbs up. Thumbs up. Thumbs up kay host. Maraming salamat kay Chenny Lover na sa kanyang pakikilahok sa atin dito. Madama pa lang sir. Okay, last 1 minute. Bola-bola pindot ko ma-host. Pindot ko ma-host. Chenny Lover. Pindot? Ano yung pindot?
Yung igaganyan, roleta. Okay, Kenny Lover, pindot ko ma-host. Nanay Laot. Sino? Erlinda. Hello to Erlinda Pueblas. Oh, yan, si Erlinda Pueblas. Bumalik. Thank you, Erlinda Pueblas, sa pagbalik mo. Kasi pag hindi ka bumalik at mabunot yung pangalan mo, hindi ka daw kasali sa mga mananalo. Okay, first bowl. First bowl, mga kaibigan. First ball, nakikita nyo. Walang ipit, walang ipit. Mananalo ng 50 pesos preload. Irugi mong bossing. May kang kasat ka no. Gyaman na kiniman ng Angelina Cortez. Di agbalin nga sponsor tayo kakabsat kin ka. Ayan, naalak ko. Kakabsat kin ka kayam. Naalak ti Maysan. First Glenn Molina. Glenn Molina at the count of 10. 1. Count at the count of 10. Nasisita. Masapong nag-present isuna ni Kabagis. Tanuhang ka makwa. 9. Glenn Molina. Glenn Molina, say present. If you are present, 50 pesos. Glenn Molina, 8. At the count of 10, masapo lang present ka, Glenn Molina, ited mo ulat takin ni Bakitnan. Awang may suna, kasanong itid ko manang. Kanya ko. Hello to Glenn Molina. Nag-present. Say present if you are present. 7. Glenn Molina, Ading. Glenn Molina, 6. Hello, okay kapsat, Ruby Galapons. Glenn Molina 5. Say present if you are present. Glenn Molina palalot ni naturugon ko na naman ang Angelina Cortez. Glenn Molina, pinsan mo yan. Kapatid ko ho, Jenny Lover. Glenn Molina, nandyan sa Kuwait to. Kapatid ko to. Nandyan sa 5. Glenn Molina 4. Glenn Molina 3. Glenn Molina 2. Glenn Molina, yan mo. Glenn Molina, 1. Glenn Molina, 0. Awan isuna. Tay. Next. Nakatutog nga po. Tanabanog siguro nga trabaho na iti kwa. Okay, awan na nakaturagan. Next. First, next. Next, kalabsat. Sumarunong nga bola. Delikado. Next bola, first verse. Lynn Domingo. Say present if you are present. Lynn Domingo 1. Lynn Nagalisto ni Lynn Domingo nga nag-present. Lynn Domingo. Di ba si Kati bagbagang mawanlod na Lynn Domingo? Lynn Domingo, di ba kin kasi awanlod ko? Siya kumati mga bak ko na nakakabsat ni Lynn Domingo. Puna pugtuan na 12. Grabe dito yung sir ko 8. Lynn Domingo. Lynn Domingo. Hello Lynn Domingo. Ikuanak to jay Malodan. 50. Next. Okay, next. Kakabsat. Gasat Lynn. Thanks you sir. 1 sir. Ano nagserte ka na ding? Okay, siya kung mga bakawanlod ko. Okay, next. Vokia. Yay, Lynn Domingo. Sumarunong kakapsat ko ni Melanie Oganisa. Melanie Oganisa 1. Melanie Oganisa 2. Melanie Oganisa 3. Melanie Oganisa 4. Melanie Oganisa Mamaturagon 5. Melanie Oganisa 6. Melanie Oganisa para module. Regalo ni Manang. Batamon sir, ited mo sa bali pa nagidam. Melanie Oganisa 6. Melanie Oganisa 7. Tano ayi hanga present ke
hanga mga bakunayo mo sa tayo ipadawat di agriri di kanyang buy-buya. Melanie Organisa 8. Melanie Organisa 9. Present. Melanie Organisa 10. Wamanin. Next. Tapag-asa. Next na katalong kahapsat ba yung tilangan nun? Napanagitan ka na. Yay! Next, draw. May kadwa po nga winner. Next. Hamad Alaybani. Kakapsat. Hamad Alaybani, 1. Agipin mo, awan. Hamad Alaybani, 2. Hamad Alaybani. Present ko na. Nagpaspas ka, nag-present, nagbuy-buya gaya. Dadtan sir, ko na po, nagpaspas ka, di ko wala pa sa, mas mabilis pa sa alas 4 si Hamad Alaybani. Ado inabak na, ito yung nagdansa pa yung utang ko kanya na ito that time. Hamad Alaybani. 50 Hamad, 50 YT, kanya tama bilang tatama may? 2 de 12, 2012. Ayan, dapat dua. Nagpaspas ni Hamad. Yay! Naalanak manin. Ayan kakapsat. Hamad Alaybani is the winner. 17 million in the house. Happy watching kakapsat. Okay, next. Next winner of 50 pesos preload, 18 million in the house. Thank you very much. Oh! Sino nga tapos tinangabak? Next. Present sir, Raisin po to. Kung ano ni Raisin? Unspoken, May urita, absent. May urita, present ka, no, kakapsa. Donate na yan. Mira, may urita. Ang community ka ito, binunot ko apo, nakita yung mga. Hello. Hello to Tiger. Hello Tiger. Hello Tiger. Happy watching, Tiger. Nag-swerten supay. May urita. May urita. Jak may bagay ginagan na ka. Bubuyang mo gaya. Hanak pa nagbilang. Nina nga bakak po na naman to. Nakaturog ko. Nakaturog ang bossing ko na nestra ko dati yung mulmulagat. Ang ko may bagay ginagan natin. Nay ko na ko. Ni mami may matinala. Hello to Chenny Lover. Magandang gabi kay Tiger Lajo 7 Lajo. Pasali naman po sa games nyo, sabi ni okay, to Tiger Labio Ilocano rin na po ako. Hello Tiger. O Tiger, bigyan kita ng entry mo kahit na nagbubunot na to. Ayan, may pangalan ka na Tiger. Tiger, 20 million in the house. Thank you po, sabi ni Tiger. Unspoken, hello to Raisin. Raisin, nadamo mo Raisin. O Raisin, nadamo Raisin. Baka mabunod ka pa Raisin. Bunog, kulog. Pang-apat na mananalo ng 50 pesos sa mga kaibigan. Thank you very much sa mga si Tiger Ladio 7046. Thank you po, sabi niya. Magbaba ka ng bahay mo Tiger, magpadikit tayo dito. Okay. Pang-apat na mananalo ng 50 pesos preload. Walang ipit walang ipit. Hello to Ading Tiger. Happy watching. Hello to Erlinda Pueblas. Yan. Ano ba? Ako na yan. Okay. Ang nananalo ay si Kabusligan Radio Internet, si DJ Kevin Jake.
DJ Kevin Jake 1, 10. At the count of 10, DJ Kevin Jake Starman, Kabusligan, Radio Internet 2. Kabusligan DJ Internet, Radio Internet, ninangabak. 3. Kabusligan ni DJ, pamigay na yan, Erlinda Pueblas. 4. Present ka na, natulog ka sir, Jack nakita nga. Next time to. Hello, next time to ko na. Hello to Heidi Pinol. Hi sir, happy watching from Dubai. Kuna ni Ma'am Heidi Pinol. Ayan kakapsat kang gagayem. Ayan, nagbaba ng bahay si Tiger. Pakidikit po si Tiger. Ang ating bisita, mga isang Ilocano daw. Ayan, 40 subscriber. Ayan si Tiger Lady Mami, pakidikit si Tiger. Tiger, pakidikit naman, sabi niya. Okay, the Tiger, happy watching Tiger. Ayan. Ayan. Hello to Kabusligan. Awang oo manen. Wala siya kakabsat ken gagayem. Hello to Tiger. Ayan. Thank you very much Tiger. Diktan mo ako. Kalimbangin kita si Jenny Lover. Ayan si nakadikit na ako Jenny Tiger. Di ka mapupunta. Ayan, Kabusligan, wala si Kabusligan. Di pa jailod na inabak ko di na minsan nga bi. Ang ko pa nailod si kwan. Hay kwan Hamad. Oh, bilang kalatan. Nakadikit na ako sa Facebook nyo, Facebook page nyo po, sabi ni Lady Tiger. Yan. Wala si Kabusligan Internet Radio. Next at the Gasatin. Okay, tumana anti manang Adelina Portuguese. Okay. Okay, kakabsat. Ngay kapat nga mga bakiti the winner of 50 pesos preload. Congratulations to Maribel Eslabon Lizardo. Mag-iwan po kayo ng bagas, sabi ni Tiger. Babalikan po kayo. Maribel Eslabon Lizardo 1. Maribel Eslabon 2. Maribel Eslabon 3 Lizardo. Maribel Eslabon 1 manen. Kung naman ang Angelina Cortez. Maribel Eslabon 4. Maribel Eslabon 5. Admin Maribel Eslabon awan na turo game. Maribel Eslabon 6. Present at the DJ Adnel. Maribel Eslabon 7. Nakaturo kong bossing Estar Asno. Maribel Eslabon 8. Maribel Eslabon 9. Yehey! Sabali manin. Maribel Eslabon 1. Next manin. It's a tie. Sino kaya ang mananalo? Pang-apat na mananalo ng 50 pesos. Maraming salamat kay Manang Angelina Cortez. Okay, kakabsat. Para sa pang-apat na mananalo. Yehey! Congrats! May kang gasat, may kang konadapaw. Nagrikat pa timang kamot. Nakatulog yun ni DJ Jake Bossing ko na lang. Awan na nakatulogon ko na. Hello to Heidi Pinol, happy watching. Nagrikat mga alanon. Nagrikat nga pinggitin. Awan makatulogon ko na ni Apo Ruby Pigalapon. Okay, nabayag na kanong mga ala. Sino din ang makakapsat? Pinggitin tayo man na po. Pinggit. Letter D. Sino po ti nakimpilyedo ti letter D? Followed by letter E. Followed by letter A. Followed by letter M. Din Castillo. Congratulations.
Kasalamat tayo jay more running light jay peryanan ko ya. Hello to Dian Castillo. Apo Dian Castillo nangapakati 50 manin Dian Castillo. Dian Castillo, dita Los Mawelos. Present, uno nakaturugan. Apo Dian Castillo, nangapaka Dian Castillo. Pininggit ko pa eh. Ayan, congratulations dyan. Nakachamba manin ko na Dian Castillo. Ayan, sa akin kayem. Thank you very much for watching. Aga ito man naman sa marunong rabi manin ako. Live na to manin agin agay ayam tayo tumanin kakabsat ken ganyan. Thank you very much kada kita amin ako nga winners ipalod kon to lumigat kakabsat ken ganyan. Palod na to lumigat apo. Agyaman ang kinima ng Angelina Cortez. Thank you very much manang Angelina for always supporting our live streaming. Thank you very much. Good night. Kada kayo amin na po dito. Hello. Thank you, Jenny Lover. Salamat po. See you tomorrow, host. Mag-usap na lang tayo, Jenny Lover, sa mga nanood at mga nakilahok sa ating laro. Thank you very much. Better luck next time, kakabsat kanya. Bye-bye. I love you all. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Kada kayo amin na po. Thank you very much. Always welcome ko na naman ang Angelina Cortez. Thank you very much. Ni Lynn Domingo, Hanamad Albani, Maywarita, Dean Castillo. Thank you very much. God bless and good night to all of us. Thank you. Bye-bye.